Wigiro bwakwa nwithirite wina ntuku njega ningu kugwata ugeni kirinteto chetu cheru themwe narua iri tariki 12 mweri wa 5 mwaka ni jwa 2025 amona nteto iria nkureterete ni mwekuru wa sniper kuria supo mioro gwikirwa mpene kaire onde gambari ya sniper erigeri kwambiria kuthikirwa mweri twitete Gachagua kuonania uchamba bunene ate akona Kyoto kirikoti onde andikite baruga kuchieberia kiamene kya UDA. Mubunge wa South Imenti na MC wa Buthuguchi Central kumeneria Rutere Ruregani onde baigikete DP Kindiki. Akari korwa kumenyera nyomo cia kithaka imwe ciacho ikioneka kunyia bunene kiri mpingiro ya Meru National Park. Mona niretwa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Uria urungamirite rwangi rwa nthikeri NIS Nuldinaji na ithurite ati Kenya iri ugwati-ine bwa kwithukirwa ni anthu kuma nthigurune ciaome kethira thirikari ititenga mbecha cia kung'ana kiri rwangi ruru. Akiaria ndere ya gukari mbere ya kamiti ya mbunge yegie gukaria nthiguru, Nuldin arombete NIS kugairwa kigina kia bilioni 51 gatanta inya kenda komba gukinyaniria ngugi cia bata rwangi-ine ru. Anthony Kathenya niwe uri na ripoti iji. Director munene wa gitengo kio raithire kiriwe kereta kina NIS Nuldinaji akielele mbele kamiti yo giteri ya bunge nene leo rugande ya Kenya ligwatini bunene bwa kwithukirwa na wikere kwa ngaratanwa kitho gitengo kia NIS na itengo bingi ta KDF bitejukire no ruto bunene na kuongerwa kigina kiganu kenda kurwa na mathina mara makumira mawikaria maingi makiumaga nje ya Kenya kirinde iria ituthiurukite. There is no amount of money that is enough at the moment to ensure that as Kenya we are able to safeguard ourselves from the rear, from the front, from the top. We are facing threats from each and every neighbor that we have, except maybe from Tanzania. But if you look at the kind of equipment that we have as a security sector, it is really wanting. And I think as a country we need to decide whether we are serious and whether we want to ensure that we are giving the security that Kenyans deserve. Kulingana na Nuldinaji kwa miaka itukite itengo giki na itengo bingi bya wikaria bithirito bikiona thina nyingi tawagi bwangari mbeka ja korona mathina mara makumira tagutigera Al-Shabaab itekwithukira Kenya amona korona maitha mara makumandingi. And I'm telling you, for example, the military for the last 10 years they have not been getting the requisite equipment. They don't have equipment. The last the last 2 years, we have really struggled to ensure, for example, that there are no bombs happening here in Nairobi, that there are no Al-Shabaabs penetrating into Nairobi. We have lost so many lives in the front through the SOG and also the special forces from the military, trying to safeguard our country. Kulingana aji kithoro itengo inu jawe kereta NIS itona kigina kiganu ngia kurona mathina mama akenya kwa makuwe baomba kwithira batokenera uru bulabe na budha ino. We really need, and this sector really needs to be looked at very carefully. Otherwise we are not going to be able to enjoy the freedoms and rights that we have. Mutwangere jwa NIS kilendekithile ya mbele ya kamiti ni ogiteri ya bunge nene alendekithia bunge no gutenga kigina kia bilioni 51 gatanta inya kiri gitengo kia NIS kienda gutethira kirutingo gibwao. In 2022-2023 there was that is when we just joined in. I remember this particular case. We deducted the National Intelligence Service 10 billion because of certain issues that were raised at that time that I did not want to revisit. And in 2023-2024, we brought back the budget to 45 billion. The biggest win for you was on 2024-2025 budget, which was further escalated to 55 billion.
In terms of graph and against all the state departments that we oversight, the National Intelligence Service has continued to enjoy a very favorable. I'll give you an example. You must also understand the kind of responsibility that NSA will take. For example, we take on the load of SOG, the Special Operation Group, yet it is a police entity. But we take on it and we do the work. And there's a reason why you asked us to do it. If that is taken away, the budget will be different. Kuma mji munene Nairobi, Mitantone Rangi wa Kathenya. Uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua augite ari na witikio koti ikamunenkera kioto kirigamba riria riri koti bububwizite nyuma ya koti kurita wamuri ati itware munini wa mugambithania munene gutara njanji bathato kuthikira kwingwa kwa Gachagua nigiutati na watho. Nkuruki ni atariritie ngwataniro yawe na atongeria aregani na thirikari igakinyanira kinyiria mworoto jwao juria munene ni gutigira Rais Ruto akumaru kagitene. Gachagua Nkuruki ni atumite baruga ya kumaruka kiamene kia UDA akiuga kiama kiu gitithiritwe gigikinyaniria wirane bwakio kiria Kenya. Kungi naku Rais Ruto na inyirite kwagira kwa chiringi ya Kenya akiuga ni itete inya kuma akojokia muthigo jotongeria. Nenduranirite ripoti iji. Ilikuwa na mkataba ya pale Mlimani. Uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua no etete na mbere kumeneria thirikari ya Rais William Ruto. Akiaria na nyomba imwe ya Nteto kwawe Karen na inyirite ngugi yao iria nene kagitene ka ni gutigira Ruto akumaruka gitene kenda Kenya yumaruko kombone. Tuko na ajenda kubwa sana ya kurekebisha uchumi wa Kenya. Lakini ndio hii uchumi turekebishe lazima Ruto aondoke kwanza kwa sababu ndio ameharibu. Unasikia? Tuko na ajenda kubwa sana ya kulainisha mambo ya matibabu. Lakini ndio tulainishe matibabu lazima Ruto aondoke kwa sababu ndio ameharibu. Tuko na ajenda ya kuregesha heshima ya payslip. Wale watu wafanyikazi public sector na private sector wamefilisika kwa sababu huyu rais ameingilia payslip, amechukua pesa yote. Ndio turegeshe heshima ya payslip. Lazima huyu Ruto aondoke. Hii agenda ya Ruto kuondoka si ya viongozi, ni ya Wakenya. Wakenya ndio wanatuambia. Sisi vile tunafanya ni kufuatilia vile Wakenya wanataka. Nongerete Ruto ati kumakira Kenya na kagita gati kuraja mantu jakathuka kinya Nkuruki. Ruto mimi namjua. Mimi naambia Wakenya kama vile William Ruto anatendea Wakenya saa hii na hajali. Nchi inaporwa hajali. Kila kitu imeharibika hajali. Anaendelea tu. Kama anafanya hivi akihitaji kura wa Kenya na akipata second term saidi hahitaji hao, hakutakuwa na nchi hapa. Atauza nchi yote, atachukua kila kitu. Gachagua na umburete uria kagita kama andamano ja Gen Z bainge batere uturo. Siku rais ametoa amri watoto ya Gen Z wauawe, mimi nilikataa. Na nilikuwa naibu wa rais. Siongei ati kwa sababu nilitoka. Watoto wetu wa Gen Z walileta shida kwa sababu ya mambo ya finance bill, ambaye mimi mwenyewe nilikuwa nimemwarifu rais kwa baraza la mawaziri ya kwamba hii finance bill Wakenya wamekataa. Mimi nimesikiza ground na Wakenya wamekataa, na tukiendelea kulazimisha Wakenya kutoa hii kodi through the finance bill 2024 itatuletea shida. Na nikakuwa peke yangu katika cabinet. Watu wengine wote walikubaliana na mimi, lakini ni waoga, wanaogopa rais sana. Lakini mimi kwa sababu ni mtu ya kuchaguliwa sikuwa namuogopa. So mimi nikamwambia katika cabinet hii kitu italeta shida. Siku ameamua iendelee na kukaanza kuonesha iko dalili. Kukapangwa operation kubwa sana vile hivi vijana watakabiliana na hawa. Na vijana wengi sana walikuwa wamebeba maji na simu, hawana silaha, hawana bunduki, hawana chochote. Watoto wadogo wakauawa kikatili. Akiongera ari na witikio na rwangiro gambithania. Mimi niko na imani na mahakama ya Kenya. Na katiba yetu ya 2010 ilitengeneza makoti 4. Magistrate Court, High Court, Court ya Rufaa na ile Supreme Court. Yes. Ndio ya kwamba ukikosa justice katika koti moja unaenda ingine. Na ni matumaini yangu na mimi niko na imani ya kwamba katika hizo makoti kila Mkenya atapata haki yake,
akiwemo Rigathi Gachagua. Kagitenio kau Rigathi Gachagua na umarukite kiamene kia UDA kiri barugewe na ugite Kenya itego kura kibiashara na kinya gisiasa. Gachagua nkurukia ugite au marukite ni untu kiama ki gite kuthingatira ngugi yayo na igitwikite kiama kiogwati. Nkurukine ataririte kuruguria kiama kiawe aria ataririte mawirane jawe kiria Kenya. Bogeta na mbere nawe Rais William Ruto ni akinyete kiri kigomano gia kibiashara aria augite siringi ya Kenya ni itete na gichunche kia 21 kuma kirigana. Our currency has appreciated by 21% in 2024, making it one of the best performing currencies globally. These achievements reflect the sound reforms and bold measures implemented over the past 2.5 years. Ladies and gentlemen, this forum comes at an opportune moment following the entry into force of the Kenya-EU Partnership Agreement. Significant strides have been made in operationalizing this historic agreement. Akiongera thirikari yawe nikite mawatho ja marito gukuria uchumi bwa mitandao. As we celebrate the digitization of trade, my administration is implementing bold and transformative measures to build a robust digital economy. We're rolling out, for example, an ambitious last-mile fiber connectivity program, aiming to install 100,000 kilometers of fiber optic cable and 25,000 public Wi-Fi hotspots by 2027, ensuring not part of Kenya is left behind in the digital revolution. Maureen Kinya, Weru TV. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia ni arombete thirikari kuongera kigina kia NGAF akiuga milioni 63 ni inkai muno kutungatira kaunti ngima. Kailemia uria warite ari ntere cha Kirangondu nderia akunenkanira kigina kia NGAF augite milioni 7 o gicigo mbunge ni mbecha inkai muno ontu bubatere gutegerwa na mpui. Dennis Mugendi gatumenyithie. Tore ni agitwine gembe centro ni kumurungamiriwe kuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia atindite kweja na utedio kiri ikundi bia Akirangondu utedio bwa kimbesa na into bingi bya kubonjorithia amwe na kinya kurungamira kithomo kia na bamwe baria baumite Njenesti guciumba ontu athirite ni kionaniria gikiega kia timbesa cia NGAF ciri na utedio bunene gware ambejete ngwiretwe muno gukungwira kunenkanira cheki ke atori ba Kirangondu na inya tenti na inya incubator ikundi bire bya wagantu rware ni ikundi bina ende yati o mwisho to agree badi de ikundi ke antora kenda bomba kwewa inya into binge bibinge na ikyo nkuenda kuuga adharani rware manto jaja kuuga ngatweberie NGCDF kana tweberie NGAFU ituete kaneria katiba ene 2010 itukwenda kureta maendeleo mashinani na hii ni onjire mwe ya rais ya kunenkanira maendeleo mashinani apart from the governor na MCAs na nya MPs kenda anto bakinyero arabare tiga uu Karambu Kailemia aria athira mpesa cia NGAF milioni 63 iria anenkairo cia kaunti onthe ni inkai mono igwanithio na cia CDF mamilioni magana iria abunge banenkairwa o kiri gicigo na bo kinyana kwendekithiria mono mpesa cia NGAF ciongerwa tontu niwe agutungatira mathina ja maingi ja kari kaunti ni onthe untu bogwati mbaru ni akari nyanto mbakuga injai ni mbecha na mbecha ingana NGAFU constituency tueja wangirimo wa milioni mwanja na hivyo kome constituency mbecha ile baeja wa imagana milioni magana na ni milioni mwanja ke constituency kaugo ibre bomba kotaka bwega nonto shedera cia 63 cia county onde cia mojumba icio shedera chingei ke constituency kwa hiyo nkuweito ngere nyethra geteke geto i affirmative iyo twekera mutisha kenda natwe tweta siasene na ngekoro chomba gochumeria kenda nyabo bena bedra bena yuga ya weta kurungama itebibia siasa lakini ile kazi tunafanya ni kazi muhimu kazi mingi nonto turekoro itotwe bakiao
na itu tukumba kinyirika na ndikio tukuga mbeca icio ongerwe kenda tumba utethie nyantu baba ingi makeria mbia cia ngaf ibo kuona orosi utethie mashinani ibo ntotoro irie kiekoro women rep oroeku baba beku batira mbezi ko ibo bakomenya mathina ya wananchi betoke abo batete boya na ibo bakomenya ana barabe ninde babati ko watwa mini ko tete rumanto kithomo kenda bomba kukoma boya buiba swinda ariete andigirie kwa kiondo ene miaka yana ntona nkumika nthi lakini thai ndamikire nthi katase of who Bwana asifiwe imama yo ampere baro ETS free of charge otebyo ndarete ni loi tenti endi ekundike wetu kiolo haithamba simbio no kuona itenti ele siteana anto baba kiomba ikuyo thoranya mbesa ba ore tenti eloi kwe anto baretere babanga mbesa cia nka turege kuona gacheki yei turetete turege kuona kinya fees yana ibo kwenda manto jau Dennis Mugendi Weru TV ntureni agitwine wandine ya Kirangondu Igembe Central County ya Meru. MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutea ni akenerete wira nebwa DP Kindiki ati agategera mantu jege speaker yubundi kwewa giti kia PS kire thirikari ya Ruto akiuga gikege kethirwa kiregeteyo gikinene kiria karibaimenti ya gatigati nkuruki Mutea norete rutere ruregani kwa thirikari kanya kuritira Kenya ngugi akigwiririrwa wira nebwa Kindiki ati agatigira mirandi yonthe iria ethiritwe erigeri kuthithwa ne gukinyanirwa kagitene okau nawe mubunge wa South Imenti Shadrack Mwete augite bakagwata mbaru munini wa Rais Professor Kithure Kindiki mwanka batigire agukarira gitikia urais ndagitari Mwete augite we ageta nambere kwigika thirikari ya Rais Ruto ni untunio akenjira ya kuonera gicigo kiawe weti nambere mutugikare na ripoti iji. Nyuma ya igoro DP Kithure Kindiki kere dunga ya Wajamero nterecha mikumbune South Imenti kugagatigira na gushugulikira speaker wa mbunge ya Meru Ayubu Bundi one gitiga PS keretre interview igitare kaire kurukite agukiona na akiuga kethra kimubanga. Mimi ndio mwenye hiyo kazi na nitaimalizia. Give me time ama namna gani? So Ayubu wewe kaa parking kidogo nitakupanga. Nandi migambo eje nejukiritwe na nkatho ni MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutea akiuga speaker Bundi akeja kuona kanya kau gishigo mbunge kia Central Imenti gikagunika nene ni untu ni bamuthimite na bonari na katharigo kubia mirandi ya witi na mbere na nkuruki akiuga rikithariri itare ya mbere buruge shigombu eke kuona giti kiu soon and very soon tukomba gwethirwa tukiona gitikiria oni ambuge mwiri bwega mono no ntu bakwethirwa ethugana iria antu betu ba Central Imenti no ntu imbije kuma kagita gitiki gutro twakinya tukionete batwi ndene Central Imenti na ambuge it will be to advantage kiri antu betu no ntu itwije na mathe lobbying capacity ya speaker wetu Ayubu Bundi that level tukomba gwethwa tu benefit mono sana Koroki MCA Modana ugete DP Kindiki na rabairwira ni ati akathingathiria mirandi wengwa ire kugite unduko kuona ni gukinyanira na Nkoroki akiromba tongeria barabara ikirute ruregani na thirikari kubakanya kwithira bakerita ngugi ni undu kuri na mianka iria kurita ngugi mbere ya kithwano kinene kia mwaka wa 2020 na mugwanja ibwega no ntu bwa assurance ira twere ya mirandi yetu ire kwamba kwethirwa ikiendelea na atu ashuo wa kwamba kwethirwa aki-inspect personally wengwa na murombe kinya akija kaire ndene Central Imenti na agitira kinya university yetu Mariene one at least achione wengwa mirandi ira yomba kwethirwa ikiendelea nikende nyombo tetheria nne betu gikurobe na iguru tutigere miaka iri egwita ngugi
ineria yongwa mukari akomba kwithwa akimakanio anko baromba iba thirikari kanya twe ni mweshimiwa Kindiki kanya no ntunora wigitene thaici tuone imbio yongwa gatuthithiria muthie MC Muthee aruga ringikura bagatangugira baritete mbere ya bona kethira bakabaringira kura kairite nebiu kirikithwano twitite MBJ akaribeto bakaringa kura kuringana na fulfillment ya promises ira tukethwa twikite kethira gwichongethwa mbujulite ndene ya Botho Central Ward MBJ nama anto akariba Botho chiba kethwa bagi tuthura kaire nikenda tumba kwithwa tukiendelea aswa the same thing will play to the national government. Kungina kumubunge wa Southiment Daktari Shadrack Moiti na ugite wege shigombunge kiawe na wewe ngware thirikari na Rais William Ruto na DP wawe Kithure Kindiki na baka mugwata mbaru wakagita gaka monka mwankene jwa ngiri jire mirongo iri na jire ndiria DP Kindiki aka Rais kinyawe na ageciitia bobate takirute rwigani na thirikari. We are supporting the government of Excellency the President William Samoei Ruto and his deputy Professor William Kindiki. This is the government of the day. Otunange tugeta tuona maendeleo. Baba kutika kuwa ngwe angabete na utoka ya kuthithia baba reji. Utoka leta skulu mbaziji. Noji utoka makuleta na stima. Batwe tureke thirikari ya William Ruto na oni ni particular ntongeretie Southiment ndathurirwa ni Southiment ndikara thirikari ne na 2027 ngautindika ukia president yare uria tukaibangiro tuweja deputy president yare gakwa president kana kakaigetu atugagakaria Keripotra tutoshe weru reakwa rietwa ni mutuge kare Heta na mbere kuthingatira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkoretere nteto nkuruki. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatana na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoge ni kire screening yotheri ya murimo ja kansa ya mumero bakwatana na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening iji yotheri yegeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaijiri na nusu cia rukiri mwanka thaa 10 cia ogoro. Waigwa ntomeri iji no kuromba umenyithie ungi tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tunkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrh.go.ke. Board ya Governors, Chief Principal, Management, Aritingoge, Achiari na Rito Bonde Bakiro Technical Training Institute, ni bakubugwa toge ni kire graduation ya ithatu, rega kunguru ntariki ya 16 cha mweri jojo. Mambura za graduation, za kambiria za ithatu cha ruki ni nege skuru eje, na mugeni wa giteo, ni waziri wa kithomo Ajanthi Gurune, Honorable Julius Migos Ogamba, EBS. Ugakurukirwa kanoti wa nyuma, ni ontutuga kuretera mambura za imwako wa mwa aja kwa Weru TV Romorero wa Meru. My name is Dr. Jackson Bai, Chief Principal, Kiro Technical Training Institute, and we are very happy as we are celebrating our final graduation ceremony. I want to welcome you, all of you, so that we can celebrate together, because this is we are celebrating the success of our learners, our trainees,
and also the institution as a whole, because the hallmark of every education is when you see the student graduate, because that's when we're sure for sure we have been able to impact the skills they came from. So karibuni sana. Nintubante tonkuruki ringa thimo kiri principal ukurukira 0718-621-864 mkuruki na utume email kiri kirotechnical@gmail.com. Kiro Technical Training Institute, technology for better life. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo remo kama magana mugwanja za 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. One day you will eat, walk and talk like royalty. I need you to wake up. Uko aware this is not a game? Make it happen. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia. Nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. An eye for an eye. What is your family involved in? To go close to take control over the hearts of empire. We ni mnoma sana. Ngukugwatogeni kiri nteto chietu. Thirikari ya Kenya Kwanza ikweberia NHIF na yareta SHA ni kwari na gituma gikinene muno. Antu baba ingi bakioneka kurega kunganirwa ni itagaria riri ria thirikari. Kiuria kiria kinene nandi niri mieri kathumba kuma SHA ikweja ni kurita ngugi kanari. Mwandiki wetu wa Nteto Rita Mwaniki na riungite sibitari ya Embu Level 5 kuchunkuna nkuruki aria ombete kumenya SHA ni kumba kurira motungata ajie bara bandikiri kumama sibitari. Eje ni riboti yawe na Njire Nkinyaniru. Thirikari nene ni ambirite muvango wa arwaru kulevagira urigiti kuringana na uvoti wao wa kimuvuko. Goko ikiambagiriria muvango uramenyekana ta Social Health Authority kana SHA. No ati muvango uria uravurwa ni andu engi makiuga nduraruta wira. Riu netucerete thiini wa thibitari ya Embu Level 5 niguo kumenya uma wa ndeto na varia twambiritie icera rietu thiini wa wandi ya dialysis na kuria arwaru aya mari na gikeno muno ni undu marivi mao monthe ni marivire ni SHA. SHA ni iratutethi muno tondu ana shift igiuka kuma NHIF to SHA tutionua thina yani ile ungithie thibitari ukerwa andu tuthondekwa tondu murivu sisi atukupata hiyo shida kirehero eno ya SHA na ni irathi na mbere na gututhondeka na turakena ni undu ucio tutiri twaga gukorwo tugithondekwo. Wa uguo SHA ni irava arwaru kamweke ga kwiyandikithia na kwambiria kumitumira vau ikiringanithwa na NHIF iria no nginya ungieterere mieri 3 niguo yambiririe kuruta wira. Kuja huku Saturday na nikaenda kwa SHA, sikuwa registered, nikaregister na ikakubali, na nilikuwa nimekuja kujifungua, nikajifungua na sofa imenilipia bili yangu ya 10,000. Chairman wa welfare group. So ni monaga members magiuka na analysis. Cia maro nigetha mathiko mekike bill ni ikiriagwa.
na engi ao ni makavagwo ni SHA. Engi arwaru aya makiuga gatiga ni SHA matingire na uvoti wa kuriva marivi mama ma thibitari na engi ao kwa mangirambiririe gucangithia. Korwa SHA ndi aturivira tutingira votire nundu ni mbia nyingi na rugwita na arambi kwina thina. Riu niregua ngikenerera ni SHA. Bandu nakunja marauga SHA ndiraruta wira ni mwira na undu na witness wega ati SHA ni iraruta wira tondu ni andivira mbiro ya 133. Koma thini wa medical hospital mbiro yake akirirwe ni SHA, so ni mwira wa ati nyamuno ni iraruta wira. Koguo ninge advise Kenyans matikigugoya magitonya thini wa SHA. Kungikuwa kwina hitches ironeka ni yuma ni cioneka nundu either mitambo ya ikaga but inafanya kazi. Goko nake CEO wa thibitari ya Embu Level 5 agitwerithagia marivi maria mararivwa ni SHA thiini wa thibitari ngurani. Thiini wa level 4, level 3, level 2 wegwe wa register SHA ukithie thibitari level icio rariva kindu ni tondu wegwe athondekwa thibitari icio ni iretia mbia kwi thirikari ria nene, mbia icio igicokua thiini wa thibitari cietu na ndawa ukithewa utekuriva. Lakini SHA thiini wa level 5 na vau ni ngwenda muthikiriria wetu twereanwe na tumenye level 5 guku turi Embu iravota gugutethia thiini wa inpatient. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Uria urungamirite mpingiro ya Meru National Park augite kuri na ugwati bonene bwa nyomo mpingiro-ini akiuga no kachietete na mbere kunyia na kinya kura kumania na mantu mwanya jario kwithukirwa ni antu no riti antu kumenyera nyomo iji na batigatwike ugwati kirichio kenda rwangirwo utalii Meru rumba kuthegea. Akiaria murugamiri wa muthito wa Meru Bwana Kaloki Kitavi na ugite guntu ikuthino abunya muimwe ciendere kuthira nthiguruni. Wako kwenye hali ya kuangamia kwenye hifadhi zetu ni wengi. Tukianza na faru mweusi, faru mweupe, tuko na ndovu, tuko na twiga aina mbili, tuko na ndege pia mbalimbali, pia tuko na miti ambayo iko kati ya hatari ya kuangamia. Na kati ya wanyama kuna wale wako kwa hatari zaidi ya kuangamia kama faru mweusi, na pia tuko na mume unaitwa sandalwood wenye uko katika ile hatari zaidi ya kuangamia. Ndiposa tukasema ni vizuri pia tuweze kupea kipaumbele hawa wanyama. Nuntu bogu Kaloki na ugite botanke maya kumenyera nyamu ino cia kithaka be na mutaratara wa gucicokaniria. Agakiuga tayari bombite kona muthemba umwe wa nkuru ira konekana kiri nthiguru inka ikiri nthiguru ngima. Ukitazamia ulimwengu mzima, huyu pancake tortoise yumo tu katika nchi 3 Afrika. Yumo Kenya, Tanzania na Zambia. Wachache tu kidogo wameweza kupatikana Zimbabwe, wale wamekuwa introduced ndio waweze at least waweze kuwa na pia ile population. Na ukiangalia zile changamoto ambazo zinafanya tuweze kumwangazia ni mbalimbali. Pancake tortoise kwanza ukimtazamia Kenya hayuko kila mahali pia. Ukimtazamia Kenya yuko kwenye county 9 tu peke yake. Na ndio maana inaonekana umuhimu wake wa kuweza kuja kumwangazia, kuweza kumpea kipaumbele. Na lile jambo la muhimu sana pia linatufanya tuweze kumwangazia na kumuhifadhi huyu mnyama ni kwamba pancake tortoise mara mingi hayuko kwenye hifadhi. Ukimtazama mara mingi zile kaunti nimetaja yuko nje ya hifadhi, yuko kwenye mashamba ya wananchi, na ndiposa tumesema ni vizuri tuwe na ushirikiano na washikadau wakuu ambao ni wananchi kuweza kutambua zile sehemu za huko nje ya hifadhi mahali ambako waliko. Na ukiangalia mahali ambako waliko kwa wananchi ni hizi sehemu za mawe vilima vidogo, na wale wanyama wanajificha mule ndani. Ikagitari ni wakwarutite mbitwa kiria kari gutigiri bako bagwati kumenyera nyamu ino nuntu imochonekana miche na maturani. Kati wanyama pia kwa bahati mbaya unaweza mpata kwa barabara, anavuka barabara. Ni vizuri kuweza kufahamisha wale landowners wako karibu kwamba wale wanyama wako pale, na pia kuhamasisha shirika letu ndio tuweze pia kuongeza haya maeneo. Na lile jambo muhimu kuhamasisha wananchi ni kama wanapotengeneza mashamba yao
wawache kukata ile miti yenye iko zile sehemu, wawache kuchoma makaa na wawache pia kupanda mimea, kwa sababu hapo awali wananchi bila kujua walikuwa wanapanda mimea kama mawele, wanaweza panda kwenye mashamba mule ambapo pia wale wanyama wako, ni kwamba wataweza kuja kuwa disturb, na wakati tuna disturb ile makao yao ama their habitat, wale wanyama wanapotea. Ripotera Oro TV kumantere Chedaraka Bito Paul Ogwa Kabede. Uria uguchwa giti kio Seneta Bomeru 2027 Timothy Kithenji ni arombete atongeria Kiraitu Murungi na Seneta Kathuri Murungi kwantu baria abakwana kakanya kinyabo bateme utongeria. Akiaria ntere chia Githongo, Kithenji augite bairi baba ni bethiritu barindene yotongeria kwa miaka mingi na nande ni kagita kao konogoka. Augite Meru eri no tonga bubwingi buria akwathira bukeja gutumirwa bubwega bokiria Meru na njira nene. Tukuromba tafadhali tukeja 2027 to young people, you give us a role in leadership kenda tutongeria na oni 2027 ntikwenda kweja na ndenda gwita national position ala kethiro yoni kethero ankimika decision on devolution nonto bole jabo kanenkero chibitali bukarenkero Meru General, lakini budget e Meru General embecha is not devolved. Ewa devolvero chibitali. Na ndike there no devolvero chibitali and money has not been devolved. Chibitali ile yakendelea. Alafu burunga meguru engari bwerenze president abunenkere mbecha kwake chibitali ile ko. Na abunenkere ndi atengikarane. Kona ndanko buromba na gitio giki nene. Na gitu kira gitagwa tafadhali. Itubutage manto jau na busapoti timo kuma dai na maromba jombe teketia ngurukia bionde. Pomo sapoti na maromba na kura chienu na kinya woni ko guru naro kwirwa nderi ariko na arwe mtu ajukie munda jo thirikari ako wakire nyomba agita muchara jo akumba by force by fire ako wakire ajoke nyombe u akoenderie every day buleta bo committee anene ba bere itafadhali bage aibu kidogo bage mbi no to 2027 Batwe, we are fighting to give back mwananchi payslip wewe. Iko make babwe bona awareness ya kumenya mutongeria atebati kwejobo thithiri arambe. Babwe ibubo bati kwethirwa bwina mbecha cha kuthithia manto jo. Nonto Kimero kiuga kiara kimwe gituraga ando ugawe munene tugenda seneta inkwenda gwaka kanisa cionthe Nkomba. Anka abume kibui ndeitonga onite angeja uko kugera gako na abu kila mtu akagera tugaka. So tafadhali itukuromba atongeria ba kanisa, itukuromba achiari betu bamami betu ituje butwire abakiraito tuje butwire abakathuri tuje butwire abamunya abo techinje ibibone ukakwite bubuturuga abamami ukaruga naruga kethera no ndotheruga kethera rojo na oke na matuko ere tayari rojo chinja yoka yukia tuliko kaja auze no kajukia tuchabe ukakima matuko ere utichinje nyana angibone akiri ira tukeja ne oteu. Mwekuru wa Mututigi Sniper ni arombete gwikirwa mpine kwa muthuganirwa uria munene wa gikukia mwene niwe Supu Omioro hakiuga ateng'aniri ni uria muthuganirwa ujo etite na mbere gukenera uturo bwawe na niwe waringire Sniper thimo kuthingatira gikukiawe amwe na bunja iji ni chokeretie nkatho inyingi munini wa Rais Professor Kindiki ni untu bwa kubakira nyomba na gwita na mbere kubagwata mbaru kuma ekarikari ya gikukia Sniper ni bamurombete nkuruki kubatethia na wakili onde igamba ria Sniper irigiri kuthikirwa mweri twitite. Marion Karugi na aranirite nabo na gututumira riboti iji. Romba wa DP suspect especially Supu nuetere mukuru kwa raumanja na thaisi athone bionthe advertisement cionthe nwethera akiambamba kuna nalikirwe na bond kwa hivyo ni bonkiromba ni atire Supu thaina bateri gutwele sina yaitire mukuru kwa amuikia nonto ana bako baria bembori nanda ndietere Supu na nimbera Supu no mutena no bayona TikTok no kabona Supu akithungutha guo tafadhali ndipi bongo kuromba ni atire
ni supu na watu ambone na ikirie mukuru ko nonto temulumu kana nonto nyabe ko watu anda bonde babati nonto bari nenya na otebyo ndare abyo nanti kyombe nyo isi nyento mba kuithi atri sipokuwa bonda tetherwa ni assembly supu na wi na ikirie sniper na ate amwetire mero aita wetika ngavana tweta kuira kimba mutonga na ate kinya kinyire kuo antu baba atende gitendo ki katuo bena ngodi father cio na mbeza cio kinya muntu ari kwa ndene akaritwa na mbeza ira bonde bakwenda no ntwitha no gubo muntu ari aria akagwa wengo utebyo kira no tino atiendia utebyo kira inya na wetite na kumenya gutino ete ndaende tue na kimana ringire mwana wetu thimu na ta morwethia na nafu visi were morwethire no ye kunjia mbaringi kuwa utino betite atitu tishiwa muno tutikuomba nya kumama kwanza aoro isine pabongwa patiendani utona na ni antu bena mbesa. Ii ni family ya Mututi Daniel Muthiani kana Sniper ura woroerwe na njira ya nyumo na mwiriju wawe jonekana kaunti ya Tharaka Nithi kuri mweri wa Disemba mwaka 2023. Family izi ntuko ya Ruare ni basiumirite kuromba mabisa bandhikiri uringi wikira supu mioro mpene muthwanirwa munene ura wawati akiringanithwa na ikuo kia Sniper na ararekerwa na mbondi. Family izi tongeretwe ni Irene Kawira mwekuru wa Sniper ni barombete munini wa Rais Kithure Kindiki ubatithirie kuona wakili wa kuromere ya mbarira riri kotini ya Kiambu rira ririgiri kuthikirwa mweri twitite nkuluki bakiromba kubanganirwa kiongwana kia kuru kia Sniper kuombikana mbere ya kesi ithikirwa arakinya bacokerete ngatho Profesa Kindiki no ntuba wakira family ya Sniper nyumba na kinya kubangania kuthondeka barabara cio tonya kwawe tukiria ndipi nkatho no ntuba njara ikito mionete kuma December last 2023 atwambirire kuria justice ya mukoro kwa rari interior CS na to promise justice na threat na batu njara monkirau ba IDP nkumurinyi bwana ntuba nyumbera mbakirite na nyana to promise te atobithiria njira lakini bubuteani bandu tutona justice nontu bara bomraire mukoro kwa still bayo na ito baisite tikabatiye ken iba mwanka mwiti mwanka bara bonde bamutendere kitendo ki so inkromba yakwa nontu on June 23 4 5 together twina hearing na putina nya wakili ni romba yako nyampe wakili urata ni ndonga mira kuntukura nontu aoro mukuru kwa bwana wakili na ndeni nkwande mtu kiumbe ngeta ni siambira so nkoromba ntuko inya antetheria na wakili ntubonge na bonke kiromba kukiumbika ebango yonde kiendelea ya barabara ya nyumba nya scan gundi boketha bweto plan nya tukomkomba kurokia mukuru kwa nya ntukuto getha na uto at least nontu twina DP na nato promise justice ito mutrust na totetheria una tukombe kona justice no tuteka twanirwo kuma Sniper yo kwa ntuko inge toria mithangi kone na kinya komama tuko tuketha twi murota na kuria twi muona kirundu ende to werua twetha tumuroketie kwetha tutikuthia twi marundu yara kinya na twetite safari ni ira itukwenda tutetherwe kurukia mutanosia na nara ya mbene Kiambu itukwenda atu supporta na wakili miario ya family ye ni yikinie MCO wa Igembe East Titus Murithi na mwiroke wa Thirugaiti Josephat Bario de mwakilishi omontora enkua deputy president nkatho cietu nyingi sana cio kinyile onto kinya nyumbe yere nyuma au ngienda kuwa categorically reform ngavana Kawira wa milioni 86 kwanto bona te nyumbe sambage so shiminde bakathwana milioni 86 yo akanyumbe ndende menyakane family ne kumenya icio akanyumbe loi family eye nyumbe yere akwa na bro twetre twaromba no ntunkurika na tarehe 22 December itwari kwa stronde mutongeria onturenda uri mathiko ya korea banga mathiko ya thiria kubangwa ri nanga family tinya wako roko yero ne atirerwa milioni cia mbesa na ni insecurity lakini deputy president no tutatile family obu uchunguzi wa CID mwanka tha nyumba ni wakwa na nya last week indari civil and department ya Kera na twathio longa boko round ko barabara ikure barabara kuma pitha kuira mpinda kutura muthusene kuya mwanka kaboito mwanka laga the primary barabara yumete voi ya kinya mwanka musjeba kaboito primary ya tura ara kuiba conductari mwenda hi barabara yeile barabara ngeni wa kuma ntugeta wa mitha 10 utura ngo yoyo kuyira kienje mwanka kaboito iwinjira access route ira
ikubwithe nontu bwa kuona kana heshima yao remutigere sniper. So tukuromba thirikari baingilie o family yowa iswirwe justice basura muntu barongamire yambenere batikathiulungwe bonge ngocokeria our deputy president ngatho sana nontu ngori tikete nyumba kona nyumbeu nyatugitwe no tekimba tetwingwa endi nontu ibo we ngorongamite nawe ibo nontu uthithio nikenda family je jumbe within antwaya ina wena kuru atmosphere bakareboya bonge yo yakathirira muri sniper kangwenda gura antu betu yo tutheya yo mochare ara family ni kuligana yo mochare ara mwashimo muri na kuligana yo mochare ara muri no ligani mandu yacho na barabangi kwitu kuromba mbere ya mbarere ta kwamba tariki inya itano itandatu muri tandatu iko kuhombika no turukia muri yo na tukina thire tuteu tukiligana twetega mbene tukuligana mandu muri mochare. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto cietu cia ruthemwe tucemanie 3:30 itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Beta Maureen Kinya, mwona rĩtwa mathithio Purity Richard.